mumeze mute ndagusuje mwifurije igitondo ciza wibuke ndetse n'abagorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Another day, another blessing. Iyi nzu murayibona sinzi uko bayita ningiyi sinzi uko bayita ariko ndi kumwe n'umwana w'umukobwa Penina ndashaka kwiganirira nawe akanya gatoya kwitahira. Peni umeze ute se? Meze neza Urakomeye cyane pe cyane. ubu nikora n'ahantu ari heza? Ni heza za danje. Numasha kubungira mu mujyi uzoba hehe? Noba nkanga hari akayaga keza ntantu nyine hatuje. Uba mu nzu hasanzwe hejuru? Yo hejuru. Kahariya ni sawa? Kubera biranze kuntu ka etaje iteye nani iceri ukuvuza nabi umutibura akabuye mu mutwe nuko umutibura. wavukiye he? Navukiye ruguru ariko simbazi tuwambaza cyane mu Karingi. Mu Karingi? Mu Karingi Karingi ni nini? Nyine nza numva ni mu Karingi ariko ntago mazi neza. Ngiye kukubaza tubaza nka tungahe hanyuma twikubita tubangura sibyo? Iyo wariye neza ubariye iki? Iyo nari neza umutsima n'ibishimbo. Zindi manga kagusomera gahunda. Sinza ngo amata. Iyo wariye neza umutsima n'ibishimbo namara karenzaho umuneke karenzaho n'amazi. Iyo wariye nabi uba wariye iki? Iyo nariye nabi omena. Uzuzijya? Imana yarazindinze mu washe ntazihaba. Omena. Iyo wambaye neza wambaye imyenda imeze gute? None kuko ndabona nambaye neza najanishije. Ipataro na gasate? Ndabona najanishije. Ni uwuhe mwenda udashobora kugera ku mubiri wawe? Sinza nambara mini. Umuhungu mwiza mu maso yawe ni umuhungu wose gute? Umuhungu muremure w'inzobe kuko gandi igikara sinokunda igikara kandi nandi igikara ufite ubwanwa. Ufite ubwanwa? Abaye se yujuje ibyo ngibyo afite ubwanwa? Nabyo nta kibazo. Ubwanwa si bose babugira. Si bose? Ariko ubwanwa ni igice kimwe kigaragaza ko umuntu yakuze. Ni igice kimwe ariko hariho abantu batabugira. Batabugira? Wakuze wumva umuntu umeze gute? Nakuze nza nkeneye kuba yegereza kamikoro kubera turi hanze umuyaga ni mwinshi. Like kuba nk'umuganga. Umuganga. Urumodo wawe ninde? Urumodo wawe ninde? Umuntu w'icitegererezo kuri wowe ninde? Icitegererezo ni ababyeyi. Ababyeyi bombi? Okay. Imyaka ganti wayivaga ko tazavuga imyaka. Ntabwo uvuga imyaka. Niyo yikubwiye aza kubesha azavuga mike cyangwa myinshi. Mike cyangwa myinshi. Abakobwa ntabwo dukunda kuvuga imyaka sinzi ikibazo tugira. Indirimbo ya gospel muri iyi minsi yagufasha yitwa gute? Iyo niyo data idasubirwamo niyo data. Umurongo mugufi muri Bibiliya ukunda ni uwuhe? Umurongo muri Bibiliya nkunda Matayo 7 no kuri 7. Aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzobona, mukomange muzokingurirwa. Mushake muzobona. Matayo 7? Matayo 7 no kuri 7. Matayo 7 no kuri 7 haravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingura. Twivuge gusa kuri aka kantu ka mushake muzobona ako konyine. Abantu bose bashatse batangiye kubona. Ese usengera muri kanisa? Muri Horebu Kayore Patanisho. Ariko ngo baraguhagaritse muri korali? Ntago bampagaritse. Ntago bampagaritse? Saninda nabyumvanye. Warabatijwe? Narabatijwe. Ni Reverend Ngarukene wambatije. Nyine muri Kasarani? Kasarani. No so atuye Kasarani? Habaye sister nshatse. Wahabaye ryari? Imyaka ishize. Niyo wari niyo naremba. Tanza kwimukire no nimka moja gatatu. Niho umanitse amahuzu ubu nyine? Niho umanitse amahuzu kabisa mugana w'abahungu bazakina comedy. Gukira ukiri muto no gukira ushaje
uba wumva ari iki cyiza cyo kubaho? ni ugukira ukiri muto, kuko iyo ushaje nyine urumva ugasaza ukenye. ugasaza ukenye. oya ariko kandi wobanza ugakena ukazoza gukira nyuma. none se siko kuko gusaza ufite ifaranga niko kwiza. Yes. ni ikihe cyaha wakoze ukiri muto uzabibuka ukicuza? nkiri muto umuntu yari muto nyine akora byinshi, hari bimwe umuntu atakwibuka. ufite ubwenge. ufite ubwenge. ni ikihe cyaha wakoze wicuza? si icyaha ahubwo ni ikintu cyabaye kintera kwicuza. ni uko ari umuntu twaganiriye, pasiteri, nimba ari umupasiteri nimba ari umushumba sinzi uburyo namwita, njya twaraganiriye ariko wanyisanzura mu buryo bujanye n'umubiri, biba ngombwa ko mufata ijwi bija hanze, bija kuri social media, bituma nyine izina ryanjye risa nkaho, kubera ko ndacara umwari sindashakwa, bituma nkaho izina ryanjye rigiye kwangirika. nicyo kintu wicuza? nicyo kintu nicuza. washobora kumara umunsi utariye? arigenza nyiriza. uri mu masengesho? ndi mu masengesho ndi gusenga. washobora kumara umunsi utoze? oya. washobora kumara umunsi ubeshe? mbeshe? tuza tubeshe. igihe umuntu aguhamagara ndambeshe. uzubesha nkakangahe ku munsi? sinamenye kuko ndi umwana w'umuntu, ndakiranirwa amasaha yose, ndi ikiremwa muntu. uzubesha ku munsi nka kabiri? kuko ari igihe umuntu aguhamagara noneho ugasanga sina ngombwa ko umubwira ahantu uri. ukamubesha. hanyuma tugana ku musozo kubera ko umwanya ari mutoya kandi duhagaze mu nzira, abantu twaburaga umugana wo gutambuka, ntabwo biba binasa neza nyine gufunga inzira gutya. tugana ku musozo, sibyo? gira ijambo rito cyangwa se ikintu gito wiyiziho abandi batakuziho. ikintu abantu bazanyireshaho cyane bitewe n'uko nza nisanzura cyane. yegereza gutya. bitewe n'uko nza nisanzura cyane, abantu babona nkaho ndakayayo, noneho nk'irankuru yaciyeho ngo abantu bakavuga ko ndi indaya, yandi ngo ndi ikirara. sindi ikirara. nimba umuntu yisanzuye aganira n'umuntu wese mugaseka, ntabwo bimenyeshe ko uri ikirara cyangwa uri indaya. gira ijambo rimwe uvuga ku muntu muri kumwe, umuntu muhagararanye. turi kumwe ari weho uhagararanye nande? magararanye nawe nyine. iyegereza mikoro. gira ijambo umubwire. nuko nkunda ibikorwa byawe, nuko ngushirikira, kandi Imana igukomereze wikongera imbaraga. uyu muryango cyangwa se rikanisa ni rinini, rino rya Ineza Live TV, bagenera ka message, hanyuma numara ngusengere, kurumva? ngusengere uhinduke nitumara dusoma. turabakunda mwese abantu bazakurikirana Ineza TV. dukunda ibikorwa byanyu, mukanda subscribe ku munsi, tubana namwe, tugenda turiya comment tukavuga ngo abantu nyine n'abafana. ngusengere urambike ibiganza. Mana duciye bugufi kubera ko urahambaye kandi urakomeye, ubwiza bwawe n'ibikorwa byawe n'intagereranywa, imirimo yawe iratangaje. tukweretse Nyampundu Penina n'umwana wawe bavuga nabi hano hanze cyane, ibyo yakoze ko barabivuga uko bitari, ibyo atakoze bakabivuga uko bitari. Turamukweretse ngo umwimane, umuheze ubwenge n'igikundiro, agenda ahinduka ave mu bucafu yabagamo, agenda aba umuntu muzima, umusiga amavuta yawe katika jina la Yesu. dusenze twizeye n'izina rya Yesu Kristo, amen.